Ocena gostujočega trenerja po tekmi? Prvo čestitam treneru Slugi i njegovoj ekipi na zasluženoj pobjedi, bili su bolji kroz cijelu utakmicu. Ostaje mi malo žal jer mislim da moji igrači nisu danas do kraja napravili ono što smo se pripremali, ne u vidu rezultata, nego u vidu jednostavno borbenosti i nekih stvari, konkretno taktičkih, koje smo mogli puno bolje. Ali moramo se što prije vratiti treningu i slijedi nam Ilirija. Hvala. Ocena domačega trenerja po tekmi? Ja, tekma kakršno smo pričakovali v bistvu. Poletni Laško z veliko tranzicijske igre, z veliko meti za tri, z veliko kreacije s strani iz Canterburyja. V določenih trenutkih, bom rekel, obrambno nismo bili najboljši, smo bili malo drugačne dogovore, ampak če pa gledam generalno sliko, pa mislim, da smo zasluženo zmagali z neko, bom rekel, precej ekipno predstavo. Vsi fantje so dobili, bom rekel, zajetno priložnost.
Veseli pa tudi, da smo tekmo odigrali z 31 asistencami, da žoga kroži, da igramo tako, kot želimo. In fantom čestitam za 14. zmago. Dan odmora, potem pa novim izzivom naproti.